Tiyang malipatan dagiti latawam dagiti kanin asya kulae uray sa dinuman iti ayan mo sikat linaon tuy puso ken panunot ko tungkal aglabas adarik man sikat ipit-piti daytoy puso ayan ayan ngawan umarta ay ayaten ka ingkatong palbiyan adaak ditoy agay ayat ken ka toy puso para laing ken ka ayat ngawan pating ka na ag nanayon nga ipagpatek ka sapay ta awan patinggan na ag nanayon biag ko nga ipagpatek ka indingam kuma toy puso wen biag ko ay ayaten ka. Tungkal aglabas adarik man sikat ipit-piti